Amin. Terselamat saja. Nah, potona keluargana, santrena, tetanggana, masyarakatna, kaumah terus paringna selamat. Pada Rabu tanggal 10 bulan Safar. Semakin gak dinto adalah Rabu terakhir dari bulan Safar. Sejak pun ulama pacet Safar panika kan makna nabailan nol. Safar. Mangkan mun beda sekolahan madrasah salaf sebelum kelas setong kocak kelas sifir. Bener gini? Kocak kelas sifir. Artinya guru kosong. Kita andi ilmu sakaleh, usah ese. Jadi Safar itu kosong. Maka kauleban panjenengan makin tepat nih bulan kosong. Sifir. Justru makin ini saya kata aku ibni bulan tak keper wah. Geng lebat tak ngerti tak keper jadi korban. Padahal tak keper bulan Mulja 4 bulan Mulja dari 12 bulan panika beda 4 bulan Mulja minha arbaatun huruf tong tak keper 2 Raja telok Sorah 4 Recep paham sifir sampai beda repu terakhir panika kayak muna pernyonan kiburu jepon selamat setahun amin ocor ngoncang gulem ya apa mantian iya gitu bang kun minta aing bro mun minta aing biar tak dua dan mun nikah dengan dua tapi nih kan insyaallah selamat pas kiburu pakai ulama motor terselamatah putrana keluargana kaumah masyarakatah pambian ngucap amin mantap nih dan nikah kunana long bolong ke gulaku salah oleh jajan salah oleh kopi alhamdulillah ki kok rokokan pakai oleh ilmu pakai oleh dua wah ki orang dak rumah pakai panitia pada pak ki buru sarang ustad mukra dari mencang minabi beda kekurangan nyon sabora kok waki salam bian ngampong waki saya beri ngampong ki nyon sabora kurang beremah oh ibu dah tengin ki muslegi suruh pidato lalang lain panitia ampun sedaja nak dito minangka barokah sekejap aki kadito Rabiul Awal. Rabiul Awal gak dito secara khusus dalam Al-Quran tidak disebut. Ada. Tak kira mangkim ya. Nyari Rabiul Awal. Tak kira mangkim. Ben sebutan Rabiul Awal gak dito ananda aki jak Rabiul Awal gak dito asalnya sekali lagi asalnya gak dito bukan bulan istimewa. Benih istimewa. Tapi berhubung Syahrul Rabiul Awal gak dito arabaki syahrun wulida fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena bulan gini ka bulan emul jakin apa karena bulan gak dito bulan lahir Gusti Kanjeng Nabi dibudina norok ka lahiraki sira lahiraki Nabi Muhammad adat paling muljah manusia paling muljah. Jadi profil yang paling mulia adalah Nabi Muhammad. Bulan wahtan orang mulia. Bulan lah tak kira. Pon, mangkan sampai berdebu la ya'rifu qadral maulid illa man arafah qadral maulud. La ya'rifu qadral maulid illa man arafah qadral maulud. Dari macam tak kira tahu je kederajat maulid hari lahir ini Rabiul Awal kecuali orang sela tahu kederajat orang sela lahiraki saya lahiraki Nabi Muhammad berarti Nabi Muhammad ni mulja terus ke bulan tanorok mulja gia mungkin si berbeda acara moloten tanorok mulja gia segi dingaki mulja si morok mulja panitiana mulja pas keleresan hari mangken si mabada muslimat si kotu perotangan kan Nabi sejak santan beni muslimin muslimat mun muslimin ni kan magereng kafir pada Rabu magereng gures lamba amul jaki mun gereng laki mun ke muslimat da argener taring sediyo matawa pangal babangal gereng laki da emak awan bu sediyo dia lemah lembah ngelunjak korea banyengannya wangal bobongan laki ini tak sentak sampai dulu lagi na ngitket magi baton untuk bawa binian nikah lambak dak guna masa nikah
lahir langsung pendem bah. Lahir pendem bah mbian lamba bocor pada Nabi Muhammad mbian bisa glowing ban jadi bocor pada Nabi Muhammad bisa ten mbian mungkin gara-gara perjuangan Nabi Muhammad ring bini ni kata rojo tengki pejabat bodoh bini malah lamba nyanya pernah jadi presiden nyanya roa pernah jadi presiden lamba nyanya pernah jadi presiden nyanya pernah jadi presiden reng pasar bini an pangocak jauh mata wakil laki setia oh kolan bini gubernur makin bini bener Pak Bada kelebun bini ini bodoh banyak namanya Pak Bada camat bini banyak polisi bini tentara banyak sana apa nih kamu nih polisi biasa beni tentara biasa rider tukang tembak dia bodoh bini ada melakin roy cok sebini lah tukang tembak pendek tembak kandeng bini kan jadi tembak apa endek tembak cok renjet lah tukang tembak bener lah kandeng bini jadi alhamdulillah sambian lambak mon head book ini lagi sambian lambak mon head ki nabi ni kita diutus sambian lambak kita argan langsung isabai gunung bah head langsung bah gunung tau le ke bolong Roma mon setia kan tau le ke bolong aru aku kan oleh magi pemada Roma oleh kecuali jima kecuali ngak geruan tau le anapa polan Islam ngauningin cek mon sampai terpurjuk ajima berpanhet anak enggak dinto bekal andi penyakit judam ban baros teking tetel sedak bagus rul pada mau cotot kiri kiri atau mau beleng dah yuro arok gara-gara ban maksa rufuk jaga aja dah njungku ya manggan bini naro beki mana bini boleh laki na beki mana bini boleh tayi ka mon ban head adalah 15 hari dah emak hari ya mon ipaksa aki temu teking coba anan kan nisar tayi ka ya wajah wab kafir wajah radan dan ke laki wangoja unceng boleh ke muslim jangan aja wah gula dugu ngegambian jangan kau laki makin kau tak bisa berbuat apa-apa dari itu tadi sahabat gunung embian dok guna embian ada darga embian yang kep sampah tapi baru kan Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad gak ditop ada bu setan ini kamu torok deng bini ummati wa ma malakat aimanukum kan ini kuat lagi engki saya ngak budak bini jadi jaga reng bini pokoknya reng bini aja sampai beda Quran hanya membian An-Nisa kau bener lah sampai beda nyaman Maryam kan beda surat Maryam jadi mah beda janya mah surat Musleh kemun ring laki mulja beda surat Muhammad surat Ibrahim bener lagi surat Hud beda Hud surat Hud Yusuf nggih iya bini nggih beri nggih Nisa Maryam ada surat Siti dina kun badoni bekal ada Siti Maryam Sidati Sayyidati Maryam ini ganto Siti Maryam Siti Zainab pokoknya mun bini pada Siti nah ya tak masalah ada apa aja padahal Sayyidi waktu itu Sidi ya ada masalah mohon kita lanjut binian patot sambian mabada acara dzikrul maulid malar mukabu kambian minapi hari mangken gak ditoketeh sabab badan Gusti Kanjeng Nabi malar muka sambian odikna barokah katoronna barokah lakin najukan barokah ben muslimat tanah ajaran najukan barokah gula minta tolong ke sambian gula kita bentar kambian pak ambian ngempong nang kok kia bentar keluar
Kula minta tolong kampian cek bu ambu nurok muslimat mun tak gelek pak ambu ben Allah mulai pak ambu ben Allah tinggal kita entar jadi cek ambu mun tak ki pak ambu Allah mulai pak ambu ben Allah ampun cek entar kani sere semorok kani sere kanjana sambian nika manfaatah munta ambu norok muslimatan sampai pa ambu Allah keng pa ambu ben Allah mati maksudnya nika sambian selama muslimatan niki ajalan kenjer nembian ki melo terus saya dah saya mbian ngampu aki anan ku lakut iya mon pelak mun ta pelak mun kunar buan sangkol lo bener bada bu anak saya sabuan sangkol tanya boleh bada bu anak saya sabuan sangkol benyagi bada bu teretan ngalak tunya teretan makai benin di ini kan bada sabar makai benin di ini Yakob bada beni baan bu repot saja bu ayo palang ke bos lere lekare ko mau boko ternyata apa pertanyaan boleh kapan tip aduh terkerja dia wah jaban seremban man kakau kau tamat itu beres kok ini lagi gula tanya mon nek neneng gula lagi pagi marin gula nyapa ambian gula lagi nyapa nih keja neneng polana nik ke bahasa apa benda pak ini lagi warisan guru si alakoh ambian napa paan yulang nah warisan guru napa oleh ambian napa oleh ring tua berarti sambian guna nerema sip ini gimana kok gimana nari ya dia tak nyoruan ngalah tunyan ternyata bujak gelo ban babaras gelo salah baras mulai kok kemarin tadi olen ring tua olen gula banumbian len ring tua berarti sambian tak noro repot sambian tak noro leso sip mun bian tak norok leso berarti kini kun oleh nereng pareng sehingga gula matora Quran ni kemun ke umat Nabi Muhammad pak kok lanya apa ben lah Quran ni mun ke umat Nabi Muhammad ni ke beni ada bu anzalna beni nazzalna tapi aurasna summa aurasna alkitab alladhina astafaina min ibadina ikhwah kebun Allah maka kemudian kami wariskan Al-Quran, Alkitab itu kepada hamba-hamba pilihanku senikah ini lagi bu Quran ni kemun kau reng dempot emor jagungan atas ben sekitar muslimatan senorok panikah beni epatoron tapi iwaris anapa karena reng jagungan atas senorok muslimatan nikah etoronin Quran tada perjuang nabi teben Nabi Muhammad mun Nabi Muhammad setero olia wahyu pertama entar ke gua Hiro ni kapan malam bulan puasa gula ke Mekah lah belum kali kita atau mandepak ke gua Hiro Arab teki kelubu gula entaran ke gunung setak pati teki bah Arab bian bah ngocah tak lesok boh mana pekak iya nyabu mana pun teki lah Nabi Muhammad ni keban malam anu napa ke musleh Nabi Muhammad ke gua Hira ya tahannus apa tetitapa ni kan dalam bak bajar gula ban sambian ni kan hakikat pada ban olah betul gula tanya kambian badar yang tak beci kau lah beci kan kadang olah ke baik cokocuan beda olah mon beda orang tengkan cuba baik kocak wah main ngalak bulu
dari bocin main ngalak bunuh dibudi nolak apa nih kamu teroyar genah atau apa pas jadi apa tenuker kota kepompong pah beda nyanyian bilan persahabatan bagaikan kepompong mari saya nikah pas keluar Lembang san dadi Lembang pas dadi butterfly dadi kupu-kupu malar mungkin tak dadi kupu-kupu malam dadi kupu-kupu ngeber deh salah ngaper orang pas tak beci padahal jadi asal aja olah gara-gara apa ata apa salah tadi keper orang mah ngarep kepi mon keper masuk ke kamar mah ngocak ngene ngaresan aku ayo muslim nih kah senaku mik ya tas aban surban wa matuwa dari apa muslim cak dari aing si paling ngebeciin dari beciin ke aing kenikah mak tetini noreng jandin tibisan ini sesangos melengos jangan akan laban burlebur naban ni jadi anyoronyo je taulen jadi macam ngaji membeci pak ya deki bah minta si beci jadi neng mangkan mon orang beda bong mau sombong ini kaki mon beda orang bong mau sombong tegur ban Allah dalam ada ban Allah ketiban ada ban Allah falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiqa yakhruju min bainis sulbi wat taraib manusia kawala diri di majri asalah mak bong mau sombong mak wat magawat jadi teti dari aing yang muncrat kan nampes ruang baca Allah sada bubuningko ya jangan muncrat ngaji ban kabin lah atau apa dia suruh kuliah kau anda tak ngiding jak berapa dicipta dari air yang muncrat nampes dari tulang sulbi kan itu wah andin nikah mau nikah tenada kok kita atau nemu nih bah nempes mondri iya lah kan pon makin lo dong pon kita tahu neng rak lu aku tareng yongku pon bangkana mon beda orang apa deh culaki pujuk roh tegur ban Sayyidina Ali annasu min jihati timsali akfa'u abuhum adam wa ummuhum hawa'u fa iyakun fi aslihim syarafun yufakhiruna bihi fattinu wal ma'u manusia teraja ada pada jawat gawat ikut sebun Sayyidina Ali abana pada Adam ummina pada Hawa fa iyakun fi aslihim syarafun yufakhiruna bihi mon andi pujuk cak ngaki cak gak banggaki engkau keturunan ju'ano engkau keturunan ju'ano engkau keturunan giano cak buang-buaki fattinu wal ma'u pada gagabai diri celot pada gagabai diri aing mani cak wat magawat celot kapir ada magi tindatin celot magi muslim apidato celot ambian saya bawa saya ngiding aki celot ada celot kapi tadi gua laku bakal mulia ke celot tadi saya berdair berarti celot tina mak agak ke makin meretin dan megantang makin numpak mobil Pajero celot tadi celot numpak Pajero senumpak katil celot arwala mulia ka celot tadi laku bekal tadi celot mun se celot elatinin abas pedan mun celot elatinin poton dok rumah sesuai hatta mu ada rumah setakero jadi berarti abak naria kun sibuk ngurus celot kun sibuk ngurus celot tapi mun masjid itu akuin salat berjamaah itikaf di masjid Quran ibaca solawat tabuambu jadi berarti benih ngurus celot tapi ngurus roh deki kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah
fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kula tanya kampean, swarga bersih tak bersih? Bagus tak bagus? Rohom tak rohom? Celot tau le masuk. Ambian sokon mun punya celot masuk ke Roma, kotor tak kotor? Kun Roma, apa boleh ke swarga? Kotor tak kotor? Tak boleh masuk. Mun bagian saya mau ngurus celot keluar, gede dia keluar. Keng mun ngurus roh, jiwa, hati, maka itu suruh masuk. Ayo, welcome, welcome. Nyonok dena, marhaba, 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 marhaba. As'aidawin. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Selamat, 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 selamat. Embian nambah sabar. Reng-oreng mikir celot, embian mikir Athena. Reng-oreng mikir celot, embian melolo mikir Arona. Embian selamat nambah. Bejenga bejeng, puasana bejeng, ibadah embian bejeng. Quran dibaca, sholawat dibaca, tak mikir celot menolok. Tore ningan kendengan sebelah bagus. So masuk, so masuk. Bagian lot celot nyetek nih. Ayo, ambui, jalan menolok mikir celot. Ya kelambi celot dari bakun. Meliaki jilbab celot jadi bakun. Keng ce tak santa cek menolok mikir jadi ya. Jadi lagi. Mon ambian tok trotok ikan tok nah beda komedo. Dan salake apa komodo. Mon kok mak kembung kena njong kuan jadi kota jokocok bener yang laki aja konan si bini begaul tuh kak lang moyak banyak komedo na apa komodo ya pada ban orang bini saya situ bondoro ngucap satia beda penyakit ngastetek penyakit apa bayo buronan corona ro buronan ijale tangi dinggap enggak umin gula lambak mau ada bu operasi koperasi dua dari semua tuh sana umin gula lambak jadiin ekoperasi jong kalau nang meja umi kayak kau nanongku kayak kau nang tak kau dosa kau aja kerja sehingga aku amin pedikian sebung ngomong nombor mai do kebud ija gula lembur kayak orang konan nih kayak ikhlas bu tak punya akal. Mangkana damai kiai guru pasti nyari sebab tak pati pinter nyari sedu budu mun sedu budu guru patorai bese tak luang mun seter pinter lebih tompes bagi patoro ya lagi pon paham gi ayo lanjut celot tak kelampiin celot tak pertin keng patengkian urusan ate patengkian urusan roh cak bacaan kerdikeran Quran baca faham insyaallah celot sama beun bener gi ambian ada untuk kesehatan ya toren keng jak melolo madeng la ilaha keng olembian pesan tak de kor pesan tak wirid siap sudah bisa saja bisa jawab lagi pesan tak wirid pesan tak deurek bisa pakun penyaan deur timbang wirid iki bener iki mon tikal dana babon jadi gula matur sabanika nah seemolot timang kene ini lagi seemolot timang ken banika pacet saya pikir melulu urusan akhirat walaupun tidak menafikan urusan dunia buktinya apa Nabi Muhammad pakun adega benibah neng ke benibah jual jeruk kong atau koman waman sampai menjadi entrepreneur muda sukses rajin nasi asma sayyidatina Khadijah bintah Khuwailid kan pas ndak nih ahlaka bagus orang ganteng sukses
tarap aja samian soki ya dori dua akiban gula tersoki kapi man tersoki kapi amin pangocak dumagi ae abenta pese mak bocik ngidi ngaki dumu namban ke pese benda gia gula banembian odik ning etun pakun puto tun benda mian lagi na salah genteng alim bejeng ibadah tahajud luar biasa Tuhan luar biasa kayak tak doa belanjai gambian enggak gemes apa yang letak baju apa jak ungguan kan cok jongok nih mun bek cocok apa mun lejek tuan ro dan komi sedang ngod mun hakikat mun ing lemate bakun tanda mun gencet ndak ring bini panikai kabin tanpa belence arapa Allah ma ada bu makon belence ring bini gini benten di mana tak wasafik munafik ro aja pakun beda abdul qadrin naum tanda kun beda kun coba mun berban banyak pese aduh pakai teh sapa misem muntah aduh muntah buket pakai anun kopi nah letek wah letek tidak punya ansar tak bisa punten pakun puto iki pada menik pak ana apa pate ni mak kutu ngak painga kutu painga mate akhirat kutu painga ana apa jadi ngembian di itunya tak kira ngak ke mate tak kira ngak ke akhirat jauh berpanu di itu tunya teti mundro an orang tero ngak ke akhirat tero ngak ke mate usah ngak painga kan benda acara haul mana ngak ke mate mun pasambian ning itunya langsung ngak ke akhirat melolo tero ditire ngak akhirat karena anting ngembian manggan sedekah apa nih kasurojak bagi kapi bener gitu sedekah ni surojak bagi kapi ana apa mas surojak bagi kapi ki gini polan apa ki foto urusan dun berangin ana apa tak keson amunnya kita buru iya pokok tau lainnya neder aku namunnya repot miring bayi aja anak miring ada ini jangan begini anu leterongku jadi kok tak bisa nyender ya aja bapak miring bayi la ilaha illallah kok mawah tak teromo deh pon para rabu segoran kerja mun tai kerja imbian posang bian kema bekol laucan menolong da ibu lebek celang bawa kon hah iya ngis pun jadi ngis kan benyari ngabojong teh temoro ke atas itu embok wat kerja ibu banyak orang ngabojong teh temoro ke atas apa loleh telo apa loleh empat dah ibu ada apa enggak kebekoh celeng kepi sampai makai dua nak tak porok ya Allah kadin tu beni pancak guste kadin tu bekoh jadi Allah ibadah ni kama pancak kama bekoh bombong mangken repu bekasan leng mangken ni kau musim penyakit pola mau doa mati pola jadi lagi doa lagi ya sambian dari ganteng rezeki si punya si halal si barokah kening sango ibadah taring jen santa hari bangunya maka tak boleh jenda ya habis engkau kun mancing deh doa kita ya jangan ranyeng tapi bisa alam bawah sadarnya tetap menyatakan bakun senengan lancar rezeki buat dening YouTube kiai tahu siapa je cek sepon ro embian mun doa minta lenceng umur tambai gua lenceng umur bagus kelagonna ben lancar rezekine gua makin lenceng umur wonten dia apa sakane melas sing wong mati gua
mak lebur ki akhirnya jangan setuju lagi bagi mon beragu nodin ka bara autang kate mo do apa tin nama kita nanjang umur dula kan malar mau keterdak dia kallan alan nas apa kallan alan nas beban bagi manusia lain ini mangan bian mau doa ayo no regular Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min galabatid dain wa qahrir rijal. Ibu di pada kalimat qahrir Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, nyon jauh dari sosa. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, nyon jauh dari apes ban nakal. Wa a'udzubika min galabatid dain, nyon jauh dari raja utang. Amin. Nyon jauh dari raja utang. Amin. Nyon jauh dari raja utang. Amin. Si hadir are mangken bagus si awal jual si morok si ngidingakin panitia mawaddah al ihsan al hidayah nurul hidayah apal dekil kok pejabat pemerintah nak kapi manter tak nyangkolna otang kena potoh kulaku mun mate aba otang lalonas kapi. Amin. Pon wa qahrir rijal apa kahrir gak dito berada di bawah kekuasaan orang laki-laki seni kena cek burle kemantoreng soki karena mon orang kemantoreng soki abak bagikan hidup dalam sangkar emas betul sangkar emas ada dia ini gigi bada mano keteran mapan sabak ning korong keng dan mano make bedelem korong emas mon pakan yator tada pakana kalau pae si manyabe tolos tangakan bener zaman nyaman bola nandi matua soki wah megawat tang matua soki wah tahu motor ban belu iku coba nak ada ibu jadi belu tak nyaman je ngakan gua tua bareng sepak ngompak aja raja geluk matua berdaya dan waduh lesoh bulan dik kancengak nikah ampo marung keluar jalan lapar matua nambu nurambu ya senyak banyak angakan pokoknya todus bagikan hidup dalam sangkar mas jadi kan amat tua sesa biasa boy mon barlombian mon apisan nah cek nyari pisanan setekian benembian sak-saknya sekor ngakoraki ben pisan pisan oncengan tolo ibu ambian norok tolo ibu kia dujak ring 500 lejeng aja bener badat ada banyak mengih benikun mengih telke usaha pakan ikeleke budu ke Malaysia aja nih pak anakku anak apa mari apar lotang menol si polan bisa naning nang ke tayub nang ke dia polan bisa nang ke orkes nang ke dia pon nang ke muslim kan mode ke tak tega bayi contoh nyupal apa dengan tamu kehormatan Ridho Roma sekaligus ayahnya Ridho Roma Irama menjan orang terlalu sek kemarin entang mencak dere ombangan saya tedon teh gojok onjongan sampai tu ibu isa gua beli ke benda tak beli sabaron tak beli sabaron pak tedung gentang pas temuanan pak temu masuk ke dalam pak ubu becah san ubu becah bah ngucapan hiduh kau mau pokok kau mau pokok ulan nemere meriam dulu iya pan gundul jong orang ngodi reja sak paksa haki kala bedenah bener cek tak santak gaya hidup cek tak santak pola hidup
tinang ala badan bayi si penting bisa hidup sepereng bisa hidup bener mana dia boleh yuk siya mau tak bisa nanbon sesogian acara kurang ngefek pak itu kebodoh anu ro tang pisan mau anu ro ternyata tang pisan pangocang otang ban bilang si makambin do kipona enjoy mata minta kebisan ada apa kau tang jodoh maca cari paling menyarin bener ya iya kok oh biasa mana bentar jor telocor dari badai bebo ambu lah biasa boy mon parlo nyari pisan sedih tandiro nyaman galan ada madar masakan apa perlu asane napacaan nih napacaan ya abada kan sebenting ngesai kalau bagi ke Pak Parman lebih kebayaki surat nikah melecet tak korlan di SIM sini kan surat izin mengemudi kan jadi kan nyupir jadi beda saya tombak kan sebenting ledai mau perkara tetangga bah ngocadu cak kabin tak mimpi medu madoro jolon tetangga cari mondi otang tetangga tarono bener ambian jawa nona joro lesan tetangga ada sabar kau rela ngojak lesan colon tetangga cenoran colon tetangga rumah bawa balang tak kira tole aja takut nih sanak sorak herah tak kare senang ke nyu palapa wah makai palapan lah tahu jaya ambian bin magabin makai banyak online apa kelenon jak kok pokok harus sama beli harusnya nyumbang pak ada saya ikhlas pak ada usaha beli bukten mau ikhlas maki itu oles ya ceremet kok bener itu les kan berarti ya ruang san bin magabin TV pak ngocak mon mbak enjong tenang lah nak pakai kabin bilang engkau ompangan desa kok temannya baan kok temannya baan jadi ya taring berarti pentu jadi lah bener lede iya dari si ajas ajas merere mana itu les wadah 100.000 1 juta 2 juta 3 juta mohon gik nere menyam tak kau wah bulan dateng bareng hidung mata pak kasihnya bok jerat dok emak engkau dia dok emak tining online dalam hari ini kebeli lawan Avanza na duh lepiyot ka kapi jual le tawa judu buru ka Malaysia le tawa jar aduh ta boleh sampai mangken ni tak ngerti arwah akad otang apa akad sedekah keng mun engak ke toles sa otang ro kana haram otang ro penjak gelap anjir jasad aduh kok mau pokok nyambit tas ya nyambit tas nis memanis acara apa tuh mau tangan wah sanda depan kan roh awan roh kegentong roh pai buka lesia pagi masam-mesem aja nih teman mudu merero lah mau otang lo lah nasi beri anu beri kafe benda anu gue nak koro du anu mentah oh ibet
terusan lah mata beli nih bener susah lah karena banyak tingkah masyarakat bener lagi banyak tingkah ajri ya kun mantan lain ringan dung lu arumon ngandung kan bekunu saya entar mun lahir nyambi apa mun dinabuk oh beras dan gak waduh nih Roma gak nyambi beras deh teng sabar ya beri jajan pi kopian molek tas aja nyambi molek itu ya majorak demang deh majorak demang bayi buka sana mulai buka bayi totak songsang mie podek sambil neng rabuk ibrin apa bu ya mie wader yang mati entar nyambi beras aro benih nyompeng ropo-ropan molen nyambi nasi mesar seganjaan gak betok aise kapinin seganjaan dindivin kita aise kunsang maposang deh kenapa pak nyari tas deh temuy padahal tas di sini nyari tas deh temuy pak aro ini kita tahu tas berdiri nah apa kita temu kita aise nanya pak keluar saya nom naro bah kini kan saya engki di gula bah makita esse engki gua berok ke berga mon lagi aneh kan tak ada apa ya gak ya ada mate more kayak mau ni Madura ki pendana boleh Jember mon lemari entar lo telok saya entar boleh to betok entar boleh ngui buron boleh mon ni Madura kan mari kan iya lajriya ning kok tak manglo Muhammadiyah kan doyo ngeritik mon pecet ngilah kar berlaka bangun tando entar kareng mati ro mon nasi tando ikakan bang ucap Muhammadiyah ro tando kan nasi ring mati ro de pengabon jadi masak salamun bedereng mati sana ada tanu rongan le bakun rongaro rengan le sana kok rokokan iki budak dalam lenom iya jam bapel pal dalam lenom anja kari persen ya iku aru salah tak nolongi panil pun enggak si kebadian nah sen kire mari lai hundarangakan gud un ya cek ban ya tore ni ngak menjengaki ni ngak tore talang kong make sarong najis tanda apa orang apa jadi ya Allah lu pan selanjutnya lebih sejam lah jada moda bu ada larang kelur lah dan tambahan sekejap yang tanah gula ini kengen di acara kemarin pokol setong makin lah kol 12 lebih seperempat perjalanan ke Jompok sejam lebih gula kita andi sebedan sifa saking andi enggak kok boleh kok cakir pola minta kahajat gula ku enggak ungguan kok nyari sebedan sifa segini ruang saya melolong jangan panggil aku anak-anak paman kok lembur karo aro sinetron favorit engkau mon andin kok beci kok tak libur aja mon sifa libur atau karbon sama apa lo menang lo bila leko jangan anak-anak daerah anak-anak kalau jangan anak-anak bakal pak acum palit ngaltok mau sono bila jangan di ilmu apa dah kan hari kan apa kayak ngajar ke perancak kok mau nanti dia gini mau ni kantornya dempo demore benih Mekasan di nal ada kotong lah sumenep lah bagi hadran gibru kan hadran sumenep bro pada ben hoirun nas ro gibru iya ya karena baca nak batas saja sumenep di timur ni suku nilai sumenep ini
cuman nabian bon asli je lah hari lah karena bentar tayu kok iya ini terlanjang ngomor kepir tertemu apa nih tahun datang mari ngonceng men mari ngonceng mari bo oh mari jangan berarti tahun datang kok ntar boleh kok tak ada corona oh ni hari berin doa oh bonja lah musibah dan tak gelur yuk cok semalam telok 4 5 panin kulis ingin London kapur nyong kuan telok berbek tabu kula ikan berdesa mimpi kita ampar kan gitu sorong minum London kapur ledak bang gula bu tuh haram cok meni koronan saya takut magi bini gula takut bu karena ngamuk kamu dondo ya Allah kan terakhir boleh matur setuju si hadir boleh minta tolong mohon beda acara zikra maulidir rasul eman gak diman bisa host lagi sambian jak kelopai jak wirid lain angin awirid sholah ingat bian ngidingaki ceraman gula ngagi lagi mula mari rokok contot gelu maca solawat pening kolom-kolom maca solawat jeneng polan saya beringati Nabi Muhammad pola mi ambak kalaban madeng aki ke estuan ngak nikah pola ambak ke estuan kanjeng Nabi amin nggih maca solawat ana apa Pak membangun rasa cinta kan itu tak gampang kecuali mepadeng ke estuan selama padeng ke estuan lain kok gula jere lagi lambak berdering soki andik dokar jadi saking mangken andik mobil Innova kan dokar Innova si andik Innova gini kah si andik dokar gini kah melulu aja habis dan kesehona huli jangan di motor pandi datang kering tandi sekali aiki tandi perana gini dibudi ini perana bu ya cek pun sesoki buki kok apa lek kok bentuk mana aja habis kesehona huli bu habis dah orang malah jajak jauh nale kau menorong kau buk ungguan leh kau iya polan naga di toya ajak Pak dari pokok dari estona gedeng ni patoron kapi ibu din roman patoron kapi ya toraki ke sehona ijak dereng soki urusan benyareng sebarang kalau pai sih mangkata sampai gedem elok lebih gedeng si patoron sampai elok kapi dari abid dibudi enggak sesoki ni pentar dua kok saporana buka yang tak enggak punya urusan enjak darap pelek iya mayu pun mang kata buka iya ente lu kok gila ngalak ibu ngalak apa buka kok kari motoron gedang ibu sani bongke wahelo kape lah dah iya lu ingat aja orang genjing manis elo kape ibu dengar lagi sesoki ni pah ngujak sini kan jak sambil buk apa rap pelek jadus nor sui singkoban enggak jadi ya toraki ke kiai jadi ne jago tandi apa le iya mon ani sambiungku iya mayulah saya ngapa jauh dari koban ya mon maki jadi iya le inja ko tak betul saban kratak la temu yang mbak ban saya hona holil ya dan dalam le jeng menceng toron panika bararabu sehona ulil wahdabu alhamdulillah teka hajat ongku mulai teluari seta bongkor cek teron akan gedang lop elop cek teron akan gedang lop elop alhamdulillah bu mbian bu maha nyambi gedang lop elop sekelangkong bu itu yaden tanian ya tanian itu yaden orang itu oh lahap kejuk si andi dukar bu jogi aja di kana cok gedeng lo pelo mata minta kangkok si genteng kok apa yang terjadi magi baju Pak magi sekoni Pak mau nabareng ban ke estuan terima sampurna Pak ambian magi sekoni maca solawat keng mun entar kemolotan keng niat esto ka Kanjeng Nabi maca solawat ambian Nabi kebe padahal bitong naning 100 Pak agak-agaan 15.000 Pak paham
Jelas? Pemberian jika disertai dengan ketulusan itu akan lebih berharga daripada pemberian yang disertai dengan kekejaman. Apa kekejaman itu? Ya ini ngaki. Der ke. Jajan nyaman nih, larang nih ke. Sakitnya tuh di sini. Hancur hatiku. Mai pahi kebedaban ke arken. Salah sini ke gula saja bekal. Tuan rumah apa jangan bentamu ya. Hah? Saya kocak soda koyat bauha ada rojri. Asoda kok kengi sertain bahasa si bek nyiris si masake kata. Maka kun kerupuk tete tenggang roy tete. Pajatoraki ke muslim nikah ning ngabdi nandi boleh ning kun nikah di andin kak dinto ning petes ning mun tak bah ngocak muslim mun tu aki boleh bu nya ini geng tak teron ngendung boleh njak kita ngendung boleh lah tak bisa aja lah mari operasi buki ke japok penyakit tumor sumsum tulang belakang lah tak bisa dia anak boleh engko terong yang tak bisa agak bayi dapur boleh takok nang kok menengah kajiria anu dihantui perasaanku lama api datu beda haram ngenes teh temu dengan mari dingin makai keripik tete moncaran maki lebu makai jangan keripik tete moncaran maki pasti membegon keruan lebih berharga daripada gelak jajan si mapan tapi sebut argen jelas lah ya. Aku mau pulang, demikian yang bisa saya sampaikan. Ada langsung turun sekali ada. Berarti kita biasa nyaman. Engkau lebih tahun dan nak mak melolok orang. Marah masa ada buk tobuk nada iya. Tak tobuk sekali. Tak ganti nereng lain dia. Tuh ya Allah. Afen berat saya ongkun. Tidak bolong atunya akhirat. Mon bian masuk surga gula ternorok bian. Mon gula masuk surga bian ternorok gula. Mon pada tak masuk tina jangan. Yang insyaallah masuk. Watang motor lah keluar, motor keluar lah. Berarti makai supir tak sabar. Dan MC. Doa saya kiai. Oh, alhamdulillah. Pada kiai saya doa, gula sudah selesai tugasku. Demikian. Manakala ada kata-kata yang kurang berkenan di hati anda semua, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila mana ada nama dan tempat yang sama, mohon maaf, dan ada faktor kesengajaan, itu hanyalah fiktif belaka. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.